For a normal conception, we all know that we need a normal semen count of 15 to 20 million. But is pregnancy possible with a sperm count of less than 2 million? Yes, it is possible with a wonderful technique of ICSI, intracytoplasmic sperm injection. We can select morphologically normal sperms and inject into the eggs of the female partner with a very good success rate. Namar kejing beteng ban mi kejing ja aksiden ki bakha kha. Ha ka babun ngut kila mensau ba doru ya la kejing im. Ha ka sibalang jaga tayo ki pulet jong distrik Ribhoi kila pensyai bat pensutho ya ki pat ba bakin kiar na kejing penher state ki kali jongki. Panlat na kinu kejing ma yala dia bat ya ki weiru ki balet bawan ha ki surok. Kum kejing beteng ban pensutho ginong nya kali ban kiar na kejing nya klam akor bat ban bot thek ki kendon jongka motor vehicle act. Hagalai po trek wiayong arhajar arpusan kibor pulet ke distrik Ribhoi kilami ban pelong gang program aji hikai kinong nya kali kam tam ki kali he ha shiliang ke Surokba National Highway Bandrio ha kathan mau diang nongpo kani senjam jogi pulet jong distrik Ribhoi ya ke belaklet superintendent ki pulet UVS Rathor klanai beteng men petngor bam hikai kinong nya kali ban buram ki wei pat banyak kali ki Surokba bat banyada ne kijingja aksiden ba kijingja ke basngosi la ban kedau hang ni batang hakini ki khendiat banai palat arpusan ngot ki jing embrio kila doai ha ki jingja aksiden ki bisir kai ki belajar hak Surokba National Highway Bandrio ha ke Surok Shillong bypass bat ki wek wik benta jong distrik Ribhoi ha kani ke jingmi ki pulet na kanong pot traffic branch lalam khamat du sub inspector ba bi thangkheu banai jing batai kurkom ya liang ke badi ban ya bet ka liang kadiang ha ke Surokba katakan lane driving kajing don kam ban kiar na kajing penher state ya ki kali bat kiwi ki kat kum kendon joko motor vehicle act ha kabal kerpadru ya barok kinongnya bakim de banyak ki kali hap pedeng kajing syok kau yang bat kajing pendon kamru seat belt kalong ke badan kam kilaban हम लोग क्या आता है लोड गाड़ी का भी आता है ब्रेक मारने में पीछे होता है इधर से भी गाड़ी आ जाता है फट करके ब्रेक मारेगा वो भी हम लोग का थोड़ा दिक्कत रहता है और छोटा गाड़ी सब देखता नहीं है ओवरटेक करके जाएगा आगे में जाके ब्रेक लगा देगा पीछे का गाड़ी कभी नहीं देखता है ड्राइवर सुमो ऑटो टैक्सी बात किवे kali ba kinsobha pania tip dia ulang balik ya kalain balik sa Shillong balik sa Gauti kano kalin kidai ban ya kidai ban biar ya kanul kaan bala pendek daga national highway ban namba sama sarkar jongi kenang mani ada ban nomdon ka hingga ka ba aksiden andre ha gini kisniam kiteo gina ada kelong kai ke ba ladu nong namta ki nong ya kali namta nong ya linti la chatra te gelayap dan ba dang padiak kela ko te kam tuna ya gini ni kerpat ya pi baro ba pin ya berhenti bat ngat pi ne yang jinsia ba pin yo i ben pe dau sang ni dia te dia orang ni sai kinpat kani bor kalin kabalik Shillong Jaboti je kemudian kali VIP kali rate auto truck ini lihat ya highlight bagi truck niat yang tai nomor ba kidai bakit kia jumlah ya speed di bor simpas nakane late yang ne kalin buat kamlek kalin kapal truck setelah pilih sana ni truck buat ini dengan di bakla buat uang bakla nak truck ni bilang ni ada dia kalin yang truck simpas dengan kalin yang truck kamot kalin ni pernah jor bala ada kita kidai ki babakla bam tik ya dulu ai dong lain banyak dengan sakrau sakpa ini baik clear baru berniat nak kalin ba kunde banyak sate kadiang